nakon što popismo kavicu kod domaćina blizu Billa. Idemo sad po Main Streetu, s desne strane čudno hlad je tu, ali da, ono kaj sam htjela reći prije, tu vam sunce drugčije prži, znam da se čini sad ko da remse, ali fakat ne remse, tu dok je 26, ja mislim, tu je već neizdrživo na suncu, a da ne pričam dok je 30, 10 i 30 sati ko danas, znači sunce gadnije prži, ne? Dobro, ne? Idemo mi po Main Streetu, znači to sam se sad popel gore, skrenuo lijevo od Billa i sad smo na tom Main Streetu. Bumo vidjeli kaj ima, opet ovaj iz čistoće tu radi, svaka mu čast. I mi ćemo jednom dok zasluženi godišnji prođe, sad velim ti nije loše. Evo, tu smo samo s druge strane, mi smo sad tu na ceste, tu dole smo se, znači preko ove ograde smo se, su vam plaže, a tu smo se došetali, znači ima 3 razine, najdonja je plaža, ova gore tu gdje smo sad, to jest s ove strane promenade, tu gdje smo na Main Streetu, Main Street se sad odvaja nekakvim restoranima, zgradama. Evo, ako nekome treba, ako se iznajmi auto, inače iznajmljivanje auta na 7 dana, isto nije skupo, do 100 eurića. Tako da mislim da to nije skupo, ako, dobro, naravno, treba se tu iznalaziti, ali nije to stvarno neke promet tipa ono Varaždin i manje. S tim da je grad ono dosta začepljen, začepljen, mali je pa nekad izgleda kao da ima puno auta, stvarno se sve to brzo razide. Znači, kak smo rekli, tu dole promenada, a još niže su žepla, ne? Plaža. Evo ga. Ja sve što sjetim kaj mi padne na pamet, da vam velim oko cijena. Pa velim, znači relativno pristojne kod nas na moru su dosta skuplje, koliko čitam, vidim. Znači u prosjeku ako se sednete, ako ste 4-člana familija i ako se sjednete negdje na ručak ili večeru, između 60 i 90 eura. Znači, a one obroke između rađe drapite v Carrefour, Diđanu, jer inače budete nakon 5 dana ostali bez love. Znaš kako to već ide, ne? Da, ovo je lepo tu prek. Ima tu i neki lepi parkić, tu negdje gore, ali još 2 km, ne da mi se to ići sad gore, iskreno. Idem lagano doma na kavu i na pljugu. Evo, Pepe El Tordobes. Tu di piše supermarket, nemojte doslovno svađati ko neki Konzum ili Spar ili tak neke. To je supermarket, znači ima svega unutra, jebote. Od grickalica, hrane, vode, majci, privjesci, naljepnici, tetovaži. Da, imaš tu i walk-in, tattoo shop, piercing. Znači tu samo učiš unutra, nema nikakve najave. Jeli smo jednu dobru libanonski restoran, tipa kao fast food ili tak neke. Ali jako dobro, jako brzo. Imaju neke jebene sajsteke unutra, tipa ono kaj malo rijeđe tu kod nas dolazi ili jednostavno ne jedemo. Ono neki salsa umak s nekakvim pizdarijama unutra kaj je totalno promijenjeno, evo to je tipa to, znači svega je, evo te, haljine, upaljači, sveće, za mobitele, svega. Evo imaš i autobusnu stanicu. Taksi od Malage do Benalmadene, to jest od Airport Malaga tu do Benalmadene prek nekakve aplikacije između 35 i 45 eura. A ovako ako pitate taksista, sam dođeš do njega tu na Main Streetu, vidiš ga da stoji,
može to i za 20-25, tako da možete i tu uštediti 10-15, čak 20 eura. Tu se sad bližimo, hej, tu se mora dole na plažu. Tu je jedan tenis kort gdje morate iznajmiti pa se malo na večer dok padne mrak odigrati, ako znate igrati. Sad je Wimbledon počeo, mislim ono, ne? Znači to je sve. Ima svega. Pa dobro, ima ženski, ima sve, kako vele one ganci. Kakva je higijena u gradu. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro, lepo ide u grad. Evo ga. Gdje je taj sad fucking court jebote, a izgleda da je malo niže, no dobro. Sve je tu isto. Znači tu dole po promenadi dok se šećete kasno popodne do kasno dugo u noć. Dosta tih lokalnih tamnoputih ljudi vam prodaje te kopije patika Adidas, Nike, pa onda torbice imaš ono Yves Saint Laurent jebote, CK, Karl Lagerfeld, sve PM, sve kopija, replika, kak god, ali burez izgleda ko da je pravo, ono, normalno ne bi biti pravo za jebote 15-20 eura, ali ono, ne, i naravno možete se s njima cjenkat, ono, ne, znači ja sam, prvi dan smo došli tu negdje oko 8:30 ostavili stvari i otišli na večeru, seli se, još se nisam ni pivo naručil, već dolazi lokalac, ima toliko toga v rukama kaj ja ne znam da vježbam mjesec dana, da li bi si mogao zeti od leća jebote, ovih naočala do fucking tih torbica, kaj još imali jebote, ma ono svega jebote. I štelje uzeti za narukvicu, ono, pitam Erika kćer, kao koliko je narukvica, frajer veli 20 eura, i mi ona daj beži jebote, ona je realno vredi 3 eura. Našli smo neki shop u Marini, tam gdje takve trinkete, riječ dana, nađeš za 2-3 eura, ali ti to će vtopiti za 10. Pa smo onda s 20 niznuli na 10, pa ajde onda uzeli smo. Nek curica ima. Curica. Uglavnom, moj pace, znači moj ritam hoda, travam od našeg apartmana, to je inače cijeli stan, i koji smo inače platili 900 eura za 7 noćenja, a prošle godine u jednom neimenovanom našem hrvatskom ljetovalištu ili gradu na moru smo isto tak neke platili 1060 eura, znači velika razlika, ipak si u Španjolskoj, ako niš drugo, neke drugo vidiš i tak dalje, ne? Uglavnom, ovo je dobro pogođena lokacija, sjećam se da sam iz prve malo onak, nije neke, ali to je isto kao dok sam i auto novi si kupovao, znači auto koji sad imam sam preskočil valjda 10 put i onda se iz ko zna kojeg razloga vratil natrag i rekli da je to, ipak to ono kaj mi treba, ono kaj ja hoću. Treba biti realan, ono, u nekim stvarima. Još jedan supermarket koji u stvari nije supermarket, nego baš sve mora biti trano. Supermarketa najmanje stvari koje supermarket prodaje, ali sve je tu supermarketa. Znači, super prodaja, imaš svega. Od igle do lokomotive. I ljudi moji, da su tu sad kroz Main Street ili dole stanete u svaki restoran, ja budemo nekako ono, da držimo neku sredinu da nije 60 i nije 90, nego je 70 eurića po danu, ako idete na jedan obrok van v restoran,
a 10 dana to vam je 700 eura, ako idete 2 put, to vam je 1400 eura. Tu je taj kort, evo ga. Viš da nisam srao. Znači da se potrošiti, može se potrošiti. Koji svugdje u ostalom. Ako ste racionalni, mora se to staviti pod kontrolu. Znači to je taj hotel za kojeg sam vam pričao. Hotel neki Triton whatever, ali znači crni. I tu prek puta, evo tu točno gdje ide moj prst, držite se lijeve strane. I kod ove tu žute zgrade ispod, unutra je klub 420 za sve smokere iz Hrvatske. Možete potpuno legalno doći do neke kvalitetne pljugice. Tipa znači ima svega. Ima i haša, ima i napitaka, ima i edibles. Tu je još niže isto jedan Atraf shop, ima malo manji izbor, onak imaju vrećicu od 1,5 grama koja dojde 35 eura, 3 vrste samo za Get High, ostalo je onak tipa CBD. Znači hotel Best Triton, tam gore gdje sam pokazao klub 420. Evo, još malo supermarketa. Je malo ono, znači cijela ulica. Sad taj Main Street ide skroz tam dole, a ja budem tu skrenuo od kud smo i došli. Tako je nekak najlakše na zaokrenuto. Gore mi se fakat ne da, još ima par kilometra. Ono kaj je bitno, smo poslikali, marina je na suprotnoj strani. Budem pokazao. Tu je sport bar. Tu se mogu tekme gledati na večer. I tak neke, popit dobro irsko pivo. Tu smo bili isto. Ovo je istina, 3,90. Solidna porcija bilo čega. Evo, tu se spuštamo. Plaza Ole ili Trg Ole. Od tud smo i došli, sad smo krenuli prema tam pa desno. Znači prema promenadi. Evo, jednosmjerna ulica. Sve puno hotele. Tu je neki China restoran. Još ima nekih kojima nije sezona počela. Ili počnu možda s 1.7. to je sutra. Pa možda i to vidimo onda prije nego odemo. Uglavnom, svakakve preporuke. Evo, to je pizzerija Papa Luigi koja ne radi. Uglavnom, svake preporuke za Benalmádenu. Grad je vibrantan. Ujutro, tak negdje do 12-13, ste sigurni da ne bude nikakve gužve, osim možda gore na Main Streetu. Tu svi ovi kafići, to se sve otvara za čuku dve. Ima i dobar frizer. Jedan od njih je tu. Oni rade od 13 pa do kad treba. A gore onaj neki od Adama Barber Shop, pa bomo vidjeli kako to izgleda, može? Evo, znači sad još jedan put, od tud smo došli, tu smo išli dole. I to je to.